Shubor nakaslem jong unongsan hima. President Jongko All Meghalaya Dancers Association uba kitbok thaba. Ulong hadin ba persang banwa jing tip hagabide ba jing long jing man jong rensan Yakob Shad. Yakabala tip kumko All India Best Dancers Season 4 kaba Steve Jerwana po gajala Meghalaya ulalay banyashim benta lalap banadong sadong kaba kinto wat yaka voting ru usamla Steve Jerwa udang one bet hakman bad hakitayo gibala debru udang he ki points jong habaya keren ber unong lum kubor jong nong san hima mentakasngi ka arpuway terik urisau arajar arpusau uba kitbok ula pentip bana kajing sngo jong ushimet udan kajing kermen bo Steve un poibet ka grand finale namar minta udang don ka kerdan jong ka semi final bat kermen lingba kajing kershan jong ki patba ka jilla bat ka than jate lam mi ngi hi baro ka way de ka ba vote yo Steve un yo abait ban poi ka final haba persang ban keli ka kerdan jong ka semi final kat nongut ki beshim benta nakaliang jong ba kurba uloong baku makalong menta kajing Yakob kadang don tang ha ka top 6 lani hinreungot ki badang sa bat kat kum kajing Shad jong Steve uba kitbok usngoti kana ba uneu samla un poibet sa ka final ling ba kajing Kershan jong ki patba napo ka jela Meghalaya bat Assam bat kiwe ki jela ka than chate lam mi ngi namar bahadin ba urohan uba na ka jela Assam ula mi no na kajing Yakob jong ko All India's Best Dancers Season 4 namar ba uday sa tang marway uba kitbok ulayatho ba usamla Steve Jerwa minta ulayo ban bat ya ka vote na baro ka way ka than chitela mi ngi bat ki don ru ki breu jong ka ri ki badan ki than rithor ki ba Kershan ya uni usamla na po ka jela Meghalaya hagabay bat gila jingerap na kalyang uba kitbok ula pentip ba Steve Jerwa ulayo ya ki jingerap na gibenta ba pher na ki reu shimet katanat arts and culture jong ka sarkar jela batru na menteri rang ba jong ka jela Conrad Konggal Sangma harengkat ka jing kitbok kidrubyang ba un poi shadu ka thong jong ka jing jam Taba kit pi kum presiden ka amda plaan batai pang ka jing long jing mat jong u ba Steve mta ma jing kap sat lo poi se kat ko ga jimpit ke jongi Steve kabede bagani ka competition ko menta kabede juga India Best Dancer ngai ngala syupet paling dawat hiru ke jingtip kabede ban Steve ngai hadu menta hi ka habede ber ka voting hi kabeden kong kalau mau wan be khamat ya wan be khamat ten dei men hak tayo bladap ru ngai menta ulang he yang ka point hak tayo bladap duna kandian yo tang apun riu itu dalam tarawan biang lah yo abeng ka point bahe te plus nang tu sa ka point ki ka voting lu ka khlain ma te na kalian ke jongai asgo ba Steve un poi ba siapa ka grand final ni menta dong dan hani ka level juga semi final bang kermen lu pat menta ba tingba ka jing Kershan jong pi ki pai ba Steve na ka jing vote jong ki na ka jing khlain jong ka vote try Steve un poi ba siapa ka final nomor mentaro kita ngdan sukat tu kan ningot ki wildcard entry ke 8 rung te di masyakon si ke 8 dan kita ban yo rung kita pok wildcard ba kin dan bentah ni semi final bentah ban yang scam 4 ba la jing klan 4 kan ka vote na pi ki pai ba jong jalan Meghalaya ba fight na karmen ba Steve un poi ba final ka semi la ekon am ka semi kidang ya mentahi ula Steve ula dap Shad ladap men hak tayo kemudian ke semi ula jam na kumna ula yang mentah ke semi ke 4 declare mentah ke 4 laban declare hi te ki nomor ki dan ski wildcard entry te limba ka lawan ki wildcard entry te kan dan biang ka next week kan dan biang kan di program nang tu kita bisa kan nang tu kadang di ke voting hi nomor ladan ski wildcard entry di pandung tu manu banyak rung nang tu po atau ka wildcard entry kan ki banyak rung sim tayo haka semi ka nangut ki bay sim ta kat mentahi kita dan kini kita hadu top 6 bun rengut ini rumah kiban sabe ka nangut haka semi final kiban sabe melaban orang kita nomor laban wan haka top 4 lani kilaban long ka final top 5 kilaban long kata ko kemudian Steve te pila dikenal apa besok final Steve tikena nomor ba ka performance ka jong kaway kalong ba balingan ong ipi kalong ba Steve ka vote na Meghalaya og iyo plus na po Assam ru
Yo namar rohan na po Assam, budaya bahasa mentah po India bahasa dansa. Lami no na po kay India bahasa dansa. Te mentah ka basa mentah ka lang ba? Kum Steve Jorwa la yo obat ya North East bro ko. Te bro ko North East mentah, yo Steve bro ki kersan nomor budaya beliau jong ka North East kum do Meghalaya ru. Bat kidan ru kiba na sabar na po India mo. Kum na Mumbai na kiwi-kiwi Jakarta. Anda keleng-keleng hi ni iba ki ai ka jing kersan hayu Steve. Kemudian ki jalan apa na dot yes ki kersan dot Steve. Ha kersan nomor ba por dang don rohan ta kemut long kadang kamayu andai mentala do bau nami pa rohan pa tu la sa sang Steve. Mo kala klan kan. Tamangam tip pat mano ba kita ki wildcard entry ki ban sa room dia apa India best dancer ni patla mano ban room pat ta. Adu mentai ngi iba hapa not easy Steve mong layo ka jing kersan. Ngalai ir kat tu kat ni ki news ki ba kidon kibriu na po Mizoram mo belakan na po ko YouTube siapang Steve nakaliang jung ngai iba la pelaj hang ga YouTube mo ngi kloy ban aj kersan ka ba jor na tau Steve pan ban ra burom ya ka North East bat ina ket mengalia hi berkuai Adu menta la kena sin la clear keyboard mah na duk bas dang man. Ya buat Steve. ya kata ngi ka declare ka bang declare kan declare biha ka final ben Oh, ka final. menta ke pala ba declare ka declare kan sulong biha ka final mano ban yodong sa final kan Menta kidang ya buat baik na kadang ya ka buat. Lasi kan day bay kata ka decision ben mano ban po sa final bat hapo ka final pat kin sa decide kan mano ban nong ben kalau mo kipor mo siya kalau kapor jong amit pol ma hak tipor hak final kin sa decide kan mano bala man yodong sa final kan Tiki ki lat jing rap ki ba pila yo naka diang ka chong karma. Itu menta. Nakaliang ka government ngiso nakaliang ka all Meghalaya dan sang suman ay kublay mo nakaliang UCM ru bat nakaliang kaliang ka department jong ka art and culture la ya don mentahi bat nakaliang ka tukan ni henday kalong bastuna kalong ba ni IT ya ka kano ka kam ni IT ha ki bayir ki ban sim ya ka banta nam tau khut mo ka kam nam ka jongi kalong bai bangin promote bai ya ki khut jong i bat kalenti jong i ban pali kum no kalenti nang bata jong i te ngai scam ru ba government kanang IKT kaman IKT kadiang nang banta ka sen jong i om tang ban sakot tang Steve nai kidang don ki upcoming long shot ki babon ki ban sami mentah di habot ru nakaliang ka sen ki jong i ni kintu ya government bagan yasno tilang bat ngi dang don ru mentah ki ban sa one mentah ru kiding di super dance kin sa one sa ki dance plus ki ba ki kena ka state Meghalaya juni ka pan kre bat ne scam lingba ke denjat jong Steve jorwa kini ki kena ki ba ban na po state Meghalaya juni mo separate ki samla kin but dien bat kinang presitom su bat kin perki wen ya ka state Meghalaya juni Kena de kasin ba kano ba ukasi un poi sidu ka semifinal ka jing kop shot po kari ba he. ngilong ki badan bok pat ngilong sultanat sisa namar ba ngiso manay burom ru mo ya ki bala poi sa final ni manswa mo kamtami kinong ruwai mo manswa kum ka Indian Idol sulong chamba ko ya dai maki ba wana burom ka state Meghalaya ka bay dai ba karwai mo ki bala perform makin ki international ki national level bat ka dikasian ka panengkong ka banga sultanat pangalong ba nakaliang jong Steve Jorwa ru bala poi sa kanika final mo pag kan mauru ba kidon kiwiru kiba kijong Juliana Kurba na po bongap mo ituri la poi sa ka top 5 mo ituri poi sa final te po ka jing kersan lang ka jungi hina ka sen ka jungi nem tau paldan lama mauro mo basa pa malki du samlang ba hikai plane mo hikai nya airplane mo uru la poi sa level ba he jang final hi te dei maki hiru ba long ki bla pen itu mo mentang ba jong Juliana mo bla poi final paldan Steve ka jing don jeki ka pen ki win ka nya ki kena sama badan apa ka jela ka jong Kena kan kut lano kena ka jing kop shot jong Steve. Ya kani ding empat la banong nama kani ka decision ka song bihaki organizer ka song be napo ka India best dancer na siya na ka Sony TV kung decide dia kata kay
kuno Steve lah tiknau sa final bet poi next game Steve unpoi baca final nomor kini kiba dep nasi kami kong Juliana kurba imsumna long nong job mo kong baca kong te yang next game nani jung paldan mau kidang poi ke top nasi ki top 7 top 6 mo top 5 but kermen ba nakaliang ka on mi kalian sai kermen ba Steve jerwa uwan ra ya katakan na bacing job kum kedan banding kong du kapok India best dansa Steve tim shot hadu bentar kita arngot mo ki bakam iyu nexen bad Steve kini arngot ki bisa ya batil bah kabai de ka performance ban ngai iyu ba ki judge ki kamera bhai kini arngot kini syong tali bah habok ya sharp arngot ki kini bad kini arngot mano to we nexen